It's been a while since ngashaya ama-vlog. Ayiwanda ngisakhona bafethu naliteki lami lisha ngapha ngirelaxile ngizidlela ibhanana. Shy around at the market photo workshop in Newtown bangibizile but the coolest lamalanga ngathi awusayithanda ithomba allergic to photos okanjani afele ngithi abafethu hayi ngisazincanye ithomba ngangena la ngingangena vele uyabona ithombe everywhere kunephathi ngizoyiskipha lana ngiyene ngibona mangene liftini but fethu sengifikile studio so shaya ithomba mangifika la yabona yonke into grand but ke abaka setup so that means kuzothatha esinye isikhathi ba setup ngithola so that bakhona ukungishaya ithombe ezigrand ayingiphathe ngiya-analyze lana ngiyasho ngithi yo le studio lesi-grand kwebe kwi-studio sami azibhayi studio engasitshuna lana so yimi lona vele sengisestudio yabona ngifuna ukushaya i-content nyana ukuthi bantu babone ukuthi ngivanga ngisarelaxile awuthi yami utebi vele ngishaya nge-text tekuseye the coolest uvaka ngimtshayele ukuthi ngivatha ayithi ngizwakale ngishayele around ayi yawabona amajita vele angishaya ithombe lana ngigcina ngithi azi ukuthini itebu awuthi yami fries ukuthi ungene nawo awukho mnandi ukuthi manje ngisho ukuthi ithombe ngiyi-1 ngaba sibethe ichila sipanje danko.